Ndagira ngo rero munyemerere turebere hamwe izi breaking news hariko kandi n'amakuru ajyana n'ubundi n'amakuru twatangiye kugezaho ku munsi w'ejo twari bikugejejeho ko u Rwanda rushobora kuza gufata umwanzuro wo kwikura muri uyu muryango wa Ceeac. Ni nabyo byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa 7 rishyira kuri uyu wa 8 Kamena, dore ko u Rwanda rwasohoye itangazo binyuze muri ministeri yarwo y'ububanyi n'amahanga rwemeza ko rwafashe umwanzuro wo kuva mu buryo budasubirwaho muri uyu muryango wa Ceeac. Ariko kandi impamvu dukomeje kugenda dukurikirana iyi nkuru 5 twaje kumenya ko Uburundi buza kwisonga n'ubundi mu kuba u Rwanda rwafashe uwo mwanzuro, dore ko Uburundi bwari bwamaze gusohora itangazo ngo bugaragaza ko mu gihe u Rwanda rwahabwa umwanya wo kuyobora uyu muryango wa Ceeac, dore ko amategeko agenga uyu muryango avuga ko ubuyobozi bugomba guhererekanwa, bivuze ko u Rwanda nirwo rwari rutahiwe cyangwa se nirwo rwari rugiye kuyobora uyu muryango, ariko kandi ruza kwitambikwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi bavuga ko batakemera kuguma muri uyu muryango, ngo ni mu gihe u Rwanda ari rwo ruyoboye ngo kandi rwaratangije intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibirego u Rwanda inshuro zose rwahakanye rwivuye inyuma. Hanyuma rero by'umwihariko u Burundi bwo bwaje gusohora itangazo buvuga ko mu gihe cyose ngo u Rwanda ruzayobora uyu muryango, Repubulika y'u Burundi ngo ntabwo izigera na rimwe yitabira inama izarizo zose z'uyu muryango wa Ceeac, ngo ni mu gihe uzaba uyobowe n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo kandi byaje kugaragazwa n'ubundi nk'imbogamizi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bino bihugu byombi u Burundi mu mbabarire ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bose batangaje ko bari mu ruhande rumwe ko bazakomeza kurwanya igihugu cy'u Rwanda mu gihe rwaba rugiye kuyobora uyu muryango, ngo ntabwo bazitabira inama ndetse ngo bashobora nabo kuva muri uyu muryango bose ku bufatanye bwabo. Ibyo rero ni nabyo byatumye u Rwanda rufata uwo mwanzuro, nk'uko tugiye gukomeza tubigarukaho muri iyi nkuru yacu. Reba hasi handitse subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu 5 Reka twinjire muri iyi nkuru ivuga ko u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitambitse u Rwanda, bikaza no kuvamo umwanzuro ukomeye cyane wo kuba u Rwanda rwahise rwikura muri uyu muryango. Ese nawe ujya wibaza wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera, nta mpamvu yo gusiragira, igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, kuba baswe n'ibiyobyabwenge namwe mwashyizwe igorora, kuko muganga gakondo abafasha gutandukana n'ibyo binyagwa. Ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva ntikame cyangwa se bayibuze burundu, namwe mwatekerejweho. Ku bafite ingano y'igitsina batishimira ndetse nabo gutera akabariro byanze, aya mahirwe ntabacike. Avura indwara zitandukanye zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibitegano, ibigaburano. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, namwe mwatekerejwe. Kuba ari imahanga namwe ntabwo twabibagiwe, kuko dukorana na DHL tukabagezaho imiti yacu. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ya telefone ikurikira 0788 ni ukubera ko rwabujijwe kuyobora mu buryo buhererekanywa umuryango w'ibihugu by'ubukungu byo muri Afrika yo hagati Ceeac. U Rwanda rwatangaje kuri uyu wa 6 ko ruvuye muri uyu muryango, rugashinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi kuyikoresha cyangwa se gukoresha uyu muryango mu buryo bwa politiki. Kwa 7 Kamena, inama y'abakuru b'ibihugu n'abahagarariye za guverinoma ba Ceeac bafashe umwanzuro wo kongera umwaka umwe ubuyobozi bwa Guinée Equatoriale. Ni hagati y'umwuka mubi uterwa n'amakimbirane ari hagati y'u Rwanda na RDC. Icyo cyemezo cyafashwe mu nama ya 26 isanzwe ya Ceeac yabereye i Malabo, ni muri Guinée Equatoriale. Yari yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu 7, ni mu bihugu 11 bigize uwo muryango. Mu itangazo ryasohowe nyuma y'inama havugwamo ko inama yahisemo gusubika kugeza igihe kitari cyamenyekana cyangwa se kitaratangazwa. Hanyuma rero ngo ubuyobozi bw'inshingano buzagenda busimburana muri Ceeac kandi bugomba ngo guhabwa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi ngo haje kubamo imbogamizi zagaragajwe n'u Burundi cyo kimwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze bafata icyemezo cyo gukomeza guha inshingano umukuru w'igihugu nyakubahwa Obiangwema Mbasogo nk'umuyobozi w'inshingano wa Ceeac mu gihe cy'undi mwaka. Nyamara u Rwanda rwo rwagombaga guhabwa uyu mwanya gusa ngo kuko u Burundi na RDC badashaka ko u Rwanda ruyobora cyangwa se ngo ko bava muri uyu muryango bakaba batazitabira inama. Ibyo rero ngo bituma uyu muryango waje gufata umwanzuro w'uko inshingano zigumana kino gihugu cya Guinée Equatoriale aho kuba igihugu cy'u Rwanda.
u Rwanda rero rwagombaga guhabwa ubuyobozi bw'inshingano ariko rwasanze rubangamiwe cyane na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Ni nyuma yaho Kigali yatangaje ko ruvuye muri uyu muryango mu buryo budasubirwaho. Ni mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane y'igihugu cy'u Rwanda, hagarutswemo ko u Rwanda rwamaganye cyane ikoreshwa rya Ceeac mu nyungu za politiki na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifatanyije n'igihugu cy'u Burundi. Ni mu bihugu bigize uyu muryango cyangwa se n'ibindi bihugu. Ibi rero byagaragaye nk'uburyo bugaragara mu nama ya 26 yabereye i Marabo, aho uburenganzira bw'u Rwanda bwo kuyobora Ceeac nk'uko biteganywa mu ngingo ya 6 y'amasezerano yashyizweho umukono. Ibyo byose ngo byarirengagijwe nkana kugira ngo hatumvirwa igitutu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubera iyo mpamvu u Rwanda ntirubona impamvu n'imwe yo gukomeza kuba mu muryango ukora mu buryo buciye ku ruhande amahame ngendererwaho ndetse n'umuryango mu by'ukuri udafitiye akamaro igihugu cy'u Rwanda. Mbere gato yuko iri tangazo risohoka, umwe mu bayobozi ba Ceeac utifuje ko amazina ye atangazwa yari yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ko ibyari bishyushye cyangwa se inama karahabutaka yari yateguye hagati ya Minisitiri w'u Rwanda n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yaje gusubikwa, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko mu gihe u Rwanda ngo rwayobora uyu muryango ngo ntabwo bazigera na rimwe bitabira ibikorwa bya Ceeac bizabera mu gihugu cy'u Rwanda. Uburundi nabwo ngo bwari bufite umwanya nk'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose ngo nibyo byakomeje kugenda bitinza imyanzuro y'abakuru b'ibihugu. Ni muri iyo nama nyine, inama y'abakuru b'ibihugu yafashe umwanzuro wo gutangiza isoko rusange ry'uyu muryango kwa 30 Kanama 2025. Ibihugu byari bihagarariwe n'abaperezida ni Chad, Gabon, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Repubulika ya Kongo ndetse na Sao Tome. Naho rero Burundi bwari bwariye karungo buvuga ko butazigera na rimwe bwitabira iyi nama, mu gihe u Rwanda rwahabwa umwanya wo kuyobora Ceeac bwo bwari buhagarariwe na Vice Perezida wabwo, naho u Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'Intebe muri iyo nama. Ngira ngo rero mukomeje kumva impamvu nyamukuru u Rwanda rwahisemo kuva muri uyu muryango utagendera ku mahame. Ni mu gihe amasezerano bashyizeho umukono yemeza ko ibihugu bigomba gukomeza kuyobora uyu muryango mu buryo bw'uruhererekane u Rwanda rwari rugezweho. Gusa ngo kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi biteranyije bakarurwanya bakavuga ko batazitabira ibikorwa by'inama cyangwa se ko bashobora kuva muri uyu muryango, u Rwanda narwo rwasanze nta mpamvu yo kuguma mu muryango utagendera ku mahame, ahubwo ukagendera ku gitutu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bijyanye no kuba ibyo bihugu byombi bitabanye neza. Ni nayo mpamvu rero u Rwanda rwafashe umwanzuro nk'uko amakuru mwakomeje kugenda muyakurikirana. Nguko rero uko byifashe, turakomeza kugenda dukurikiranira hafi ibijyanye na politiki cyangwa se ibijyanye n'umwuka mubi n'ubundi ukomeje kongera gututumba hagati y'ibihugu bitatu n'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi.